Jotono no lam sogani channel o kai tomung no norokani channel no subscribe khlaya kong kangka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanang ga phaidi tini kaisa ketal notification ai o notification reja khabong kangka State Bank of India ni bukhakte reja ka notification norok video no paithak jorate naitong dikam ka saimano ni bagai ga phaidi official notification ai laye Omokai to official notification o notification on kangkai rizak abong kangkai probationary officer telangjaknai abong kangkai State Bank ni bukhaktei oro advertisement number tongo tai oro sajaka online registration chengnai abong kangkai 7 tarik September 2023 ni simi 27 September 2023 last date tongnai oro pula page no rizak khajaga gabangma term and condition tai official website bo rizak tongo ang description no rirna official website no teo jaga exam center kangkai sini Tripura Agartala no exam center tongo prelims tai mains norok obo Agartala Tripura no exam rima no o je post ni bagai abo o jaga je important dates rijaka abo kangkai to last date ningkai to 27 tarik September 2023 tongnai last date Norok ni online prelims exam ngi mano aboke November 2023 month ni rizaka teo jago mains exam ni bagi ba mention khlajak tongo month tai norok ni o jaga je education qualification tai total post angka sini ST candidates rok ni bagai angka o jaga rizak tongo abo norok PDF no manai kaham ka nai di PDF ang description no rirwana Oro sini ST candidates rok ni bagai angkai total post rizaka o jaga 150 ta rizaka total post tai education qualification angkai to graduation khlajak tongkhang angkai no norok o post ni bagai norok apply khlai manai jesapano graduation khlajak tongkhang angkai o jaga age limit rizaka abong angkai je candidate 21 ni simi 30 years ni bisungo tongnai candidate borok apply khlai manai Haipano sini ST candidates rok ni bagai angkai to 5 years relaxation tongo 5 years kabang phano sini ST candidate rok or apply khlai manai o jaga selection procedure angkai sekang paper 1 exam ngai o paper 1 exam angkai abo tongnai 100 marks abo time bo rizak tongo tai o jaga rizak tongo je subject rizak tongo jaga Pusukni oro English language tai o jaga aptitude tongo reasoning tongo obo paper 1 norok clear angkai paper 2 ni bagai norok o jaga total mark tongo paper 2 angkai 210 marks tongo total paper 2 marinai abo oro subject mention khlajak tongo PDF o norok tomung apply khlainai angkai o PDF description o manana norok thangai download khainai di o PDF no description o manai o jaga norok no per month rujaknai je candidate selected ngai borok no per month rujaknai oro saka 41,960 rupees khlaye per month rujaknai o je post ni bagai SBI Probationary officer ni bagai o jaga sajakka tai oro rujaka general important instruction abo norok porimani yagulo norok apply khlaina musungkhai norok ni qualification by mili tongkai norok eligible ngi tongkhang kangkai to norok apply khlaina ti norok apply khlaina angkai norok ani yang tibe apply khlaima no ang WhatsApp group ri renai o description no norok thangai eting di angkai PDF pori renai description no gatinin bagam sunong situng jotono no hambai